Mlangani office lethu nalo sila kuSozisa Road ku Bridge Retailer eMbabane ngase Checkers. Siyamangala nje labathi bahambe baya ku Johnson Street ukuthi bamthatha lo Johnson Street. Nakhona le Johnson Street na ufika eofisini uthola kunganabantu ungena njani ngekhathi uthatha isithombe. Impica abadzala nje. Kuthiwa kusenisona impica abadzala kuganga lokho wena Mlangeni. People are trying by all possible means to discredit umsebenzi lapho sibambisa khona live ukuthi live lakhe liyebheke phambili, but people bazama ngako konke lokusemandleni basobenzise kungqola ukuthi kungqole umsebenzi leseswendile. Kuyinkinga ke lokho even lakhini ngoba kwakona lokuthi nje Dlamini bathi bahambe bayongifuna kuma event yani umuntu anemmeli and isinayo umuntu official wafika enkantolo kummeli ngemsombuluko nangikhumbula kahle wawashiya emaphepha ummeli wawathola. Senigijima ke niyafuna kubo event niyofuna na Dlamini nimfuna njani event Dlamini nekuthi ke bamthinze kona lo Dlamini ecingweni akusafiki kubo kwabona ke laba baka Times lo mfana khona akasamthinzi ngani Dlamini ngoba emihleni abafuna ukupublisha so bayamfonele phela bamve ukuthi la kakheli site le story lithini namuhla basamfoneli kuganga nje lokho Mlangeni. Otherwise siva sikhuleke le office lethu nalo likhona liyasebenza awulifuni ukulifuna na ubuya la ngaphandle uyabona nje njengoba walibona libhaliwe khanya bha usemini. Siyabonga.